Coba Imran. Coba Imran, drive masuk. Satu-satu, man to man, woi, man to man. Lihat lawan Imran di belakang Imran. Ya, man. Siapa itu nomor 7? Siapa namanya? Furkan ya. Ganggu Furkan. Ganggu. Ya, terus. Wih. Hati-hati traveling. Pegang bola. Yes! Pegang. Ya. Pegang. Jangan terlalu lama, weh. Darah bersyarat.